Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya kalala ban pentikna banjam shaka quarter final haka senior men's national football championship. Nak benta ka Santosh trophy arja arpusan. Hadin bakalala ban Pynliem no eka Goa da Shiko lanat. Haka jinya kun jong ka group B. Haka arpu artarik unopra arja arpusau hadir ban. Wat hapdeng ke jingbun tali. Ki kabuk siar bakala yo. Henry Schwaban wai kalala ban pen udlong ling baka penalty. Kebalawan udlong haka minit ke beprapu kendai. Kani kalawan hadian ba uwe urang elekai shadian ke Goa ulatan ke sopti jong udai bor mami tongper badai hang ni ba referee ula kedobet ke penalty kumta udaman bhalang khan umshmana penda na e yakni ke kabuksiar nak benta ban penkhi jar lingba kani ke jingjob kala penlong ya ke Meghalaya banyo new point kata hadian ya ke Kerala ke badang lam khmat na kani ke group kumta ke Meghalaya kan penkre ya ke jinga lekai ke bakhadu haka art pesau tarik unopra arja art pesau persya ya ke Odisha haka por khandai beji minsdam